بله داخویانی گلی و هولدان جبو آواکرنا حکومتانو یا باشور کردستان جی بردوامن. پارتی دموکراتی کردستان دیار دکه کدوی پارلمانتو وره چالاک کرن و حکومت آوا ببه. تفگرا نویانو جی برسف دا و دبیجکو دانینا خطین سور لسر پوستان گرتنا همو درگهان لپیشبری گفتگو کرن و رونشترانه. همواليين سياسيين باشور كردستان داخواز آواكرنا حكومت دكن لحطانها تبينغاوكا براتيكي نايه ديتن و هولدان تنید چارچوبه داخویانیین دیشبری هفده مانه. بولید بوروی سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستانی پدکه درباره مجاری ده داخویانیک بلاف کر. پدکه دیار کرگو روشا حرمی بگیشتی و یا باشور کردستانی بتایبتی بر پرسیاریه که نتوایی نشتمانی و اخلاقی ده خسر ملیوان که اوج و روشا زحمت رزگار ببن و دبیجه. هولدانین میج بو آواکرنا حکومتی بردوام بون لی تعالی برسوامنه دا روشا هرمی بر پرسیاریه که نشتیمانی ده خسر ملیمه که امجوی روشی رزگار ببن پارلمنتر ده هندوری هولا پارلمنتوی ده بر پرسیار بن جبو دیتنا چارسرین گنجاو پشتی ویجی نوینو بداخویانیه که بر سوا پدکه دا لگاوا گو پدکه به 39 کرسیان دبیجه خطا میا سور لسر پوستین سروک هرمی سروک حکومتی وشی ورمندین انجمن اولهیه هیا افتی واتیا داوی آنینا لازمونا هرمی و گرتنا همو درگهان لپیشیا گفتگو رو نشتنان نوینو راگهان گوهک پدکه آمده یا دویج شر پوستان برده هنگه همو آلیین دنجی جبو رونشتن آمدن او گوت نوینو هر وحاد بیجه گود انجام ده دوی هر کس وی راستی بزانه به گو اگر هر آلیک خواکی دلسوز هرم کرد و کردستانی دبینه نابه او شر پوستان بکه و نابه باشور کردستانی ببه قربانا پوستان. دیسا اندامکی سرکردایتی یک گرتو یا اسلامی یا کردستانی جی هشیاریه ده که اگر روشانها یا باشور کردستانی به ویرنگی بردوام بکه هرم دی روبروی قیران کورتر ببه. پشتی نزیکی 2 سالان جهل بجارتن پارلمانتوی کردستانی هر چند همو آلی داخوازا چالا کرنا پارلمانتوی او آوا کرنا حکومت دکن لی هنجی تو پنگاوین پراتیکی ناین دیتن. یک جه پیشنگو فرماندار پیشمرگه پارتیا آزادیا کردستان پاکی سوران محمد زاده لعوتیلک هولیر هاتا کشتن. درباره بویر ده بر پرسکی پارتی راگهاند که پیشمرگه وان به دمانچه یا بیدنگ و کیری هاتیا کشتن. هات دیار کرن که سوران محمد زاده لباجار هولیر دجیا و کاری خواه لور بریفه دبر. جبو دیار کرنا هورگلین بویر جی هزین اولهی لپرسین دانه دست بکرن. ادیب خالدیان که بر پرسکی پارتیا آزادیا کردستانی پاکیه ایران به بویر توانبار کرو گوت ام پشتراستن که سوران محمد زاده جالی ایرانی و هاتیه کشتن جبرگو بریجی کارین بویرنگی کرنه. پارتیا آزادیا کردستان پاک یک جه پارتین روشلات کردستانیه و بارگه نویین فرمی لباشور کردستانی نه. لیستگوان نافدار قادر اینانر گود 77 سالی خود جیان خوش دست دا بر بیرویتیا خویا داوی و هاتا اغر کرن. اینانر هرتم به هلوست و سکنا خویا زلال به دودلی داخوازا آشتیه دکر. جبو قادر اینانر ایکو ده 77 سالی خود جیانا خوش دزدا لدکا هاربی محسین ارتو گرول مراسیما جنازه هاتل درخستن ده آخافتنان ده بالکشاندن سر ده خوازا آشتیه یا قادر اینانر و حوالی نوی خمگینی خوانین زمان حوالا جیاناوی جولی ده کورال دست نیشان کر که هفجینی و اینانر تم دگود وسیعتا من او جوالاتی من را او آشتیا مزن ده روژه که گل آوا بکن چلنگا که سروک گشتی جهپی کمال کلچدار اغلو که پشتی بریار بطل کرنا تکز هات سر وظیفه هل نگرتن هندر و دکتنا ایوان دما چلنگی کو سروک کوما جهپی ازگر ازل شاندبو و یا نامزت سروکوماری آگرتی اکرم امام اغلو سروک وکیل شارداریا باجار مزن استانبول سروک گشتی ای پارتی شاندبون لسردکی هاتم بجه کرن هف سروک گشتی دم پارتی تنجر باکرهان جی جبو قادر اینانر هستن خوها آنیزمان سری گلین ترکیه ساغ به. هنرمندکی پر هیجابو.
دموکراتێکی پر گرنگ بوو گۆمە وندا کرد. یەک ji me kêm bû. Ew tim li gel wan kesan bû got rastî neheqiyan dihatin. Di salên heşteyî de li dijî derbeyê bû. Di sala 2015 de di pêvajoya goş bo pirsgirêka Kurdî hat destpêkirin de roleke mezin lîst. Wendahiyeke mezin e. Damezrînerê PKK Abdullah Öcalan jî ji bo wefata Kadir İnanır peyama sersaxiyê şand. Peyama Abdullah Öcalan jî wiha ye. Ez hunermendê mezin Kadir İnanır got di dilê gelê Tirkiyeyê cih girtiye birêzdarî bibîrtînim. Ew jî weke Yilmaz Guney û Sirrî Sûreya nûnerê mezin ê xeta hunera sînemayê bû. Ew ji bo gel hunermendekî rasteqîm bû. Di dilê gel de xwedî nirxekî etîk û estetîkê bû. Yek ji pêşengên aqilmend ê rast û bi êsrar ê pêvajoya aştiyê bû. Ew jî wekî Sirrî Sûreya Onder şopdarê pêvajoya dawî ya aştiyê bû. Ez bawer dikim godê pêvajoya nû ya aştî û civaka demokratîk bigêje serkeftinê. Bi vê serkeftinê dê rihê wî şad be. Ez ji xizim dostên wî û ji gelên me re sersaxiyê dixwazim û birêzdarî û hezkirin silav dikim. Kadir İnanır piştî nimêja li mizgefta Barbaros Hayrettin Paşa hate kirin li goristana Ulus hate defînkirin. کنفرانسا گو سازیین زمان کردی به دروشما جستاتوی حتی پروردهی جبو مذکره چارچوبه کنو لچاند آمده لدار دخن دروجا دویم ده بردوام کر. ده کنفرانس ده لسر گرینگی زمان هات آخفتن. مانک لدنیای ده چیروکک خواه دنویسینه کنفرانسا گوسازیین زمان کردی به درشما جستاتوی حتی پروردهی جبو مذاکره چارچوبه کنو لچاند آمده یال نافچه یeni şehira آمده هات لدارخستن دروجا دویمین ده بردوام کر. Di bernameyê de gelek endam û rêveberên partiyên siyasî bi sedan nûnerên saziyên sivîl ên civakî û endam û rêveberên saziyên ziman ên ji bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hatine tevlî konferansê bûn. Li konferansê pankartên bi zaravayên kurmancî, kirmançkî û soranî yên Kurdî ya hezkirina ziman, hezkirina welat e, hezkirina welat, hezkirina xwebûnê ye hatin daliqandin. Parlamentera Dem Partiye ya Mêrdînê Beritan Güneş Aslan li ser mijara ziman û dêrûniya zarokan axivî. zarokek tevlî civakê dibe ne tenê zimanê xwe ji bîr dike aslında ji bîr nake lê belê naxive bi jiyanê de bi kar nayne ji ber ku têkiliya zarokan an jî têkiliya civakê bi zimanê wan re tê xerakirin. Heger têkiliya ziman û civakê xerabî be çi dibe? Têkiliya ziman û civak xerabî be di wir de veguhestin çênabe. Ji ber ku kesek ji ber zimanê xwe fedî bike an jî têkiliya ziman û zarokek ne baş be ew ê nebixwaze ku ew kesên ku wî zimanî diaxive têkiliyeke deyne aidiyeta komê xera dibe, aidiyeta malbatê xera dibe, aidiyeta têkilî û çandê xera dibe. Piştre Doktor Akademisyen İsmet Konakşi destnîşan kir ku polîtikayên asîmilasyonê fişarên dîrokî û bandora wan al ser giyan û bedena civakê zanistî ne. Muçi možda, no možda nego asimilasyon zaporina, ni çekiyor orijinal çekiyor ki ma şuhulani edi xolira bir şey yani asimilasyon zaporiyo. Lega yevzi dediğin asto oto asimilasyon kolaşmaz perozane yani oto asimilasyon çıkıyor. Her wiha pisporê perwerdeya dijital û bernamenivîs Karwan Arefşî ji Başûrê Kurdistanê tevlî konferansê bû û li ser rol û bandora qada dijital a di pergala perwerdeyê de axivî. Karwan Aref balkişan ser pergala perwerdeya heyî û got ev pergal li ser ziman û zarokan nasekine. Kar bu sistema perwerdeya dike. Ez baxwe hiç gaveka hez ji mektebê nekiriye. Hiç vaxteka xwem به مکتبا ماندو نکردیم و نها فهمیدم وقتی مزل بوم تگشتم چما از کرمانچه که درستم کرده که درستم سیستم که کو دولت بود دابنه و لازم واسط که چه نبه Konferans bi nirxandinan bidawî bû. Serê euro mava
لستانبول کمله لیکولین کردی لزدای خباتین خوین پرورده کرنا بزمان کردی. کمله گو افدمک پرورده یا زمان کردی ده هجمارک جوان کرد پرورده یا خواه سرکفتی بداوی کرن. ایوب فانتیره؟ belki şükran jidizane. Komalaya Lêkolînên Kurdî ya Stenbolê serdema perwerdeya buharê bi dawî kir. Bi boneya bencambûna perwerdeyê şahî û seyranek hat eldarxistin. Şagirt û mamosteyên tev li perwerdeyê bibûn, di seyranê de hatin gel hev û bencambûna perwerdeyê pîroz kirin. Şagirtên ku di serdema perwerdeyê de cih girtibûn hest û remanên xwe yên derbarê perwerdeya serdemê de parve kirin. Tekli zamanê Kurdî asta duyamên bîme. Ez gelek keyfxweş bûm hem nêvbera havalan da nêv şana Kurdî de ser zimanê Kurdî ser zimanî û ser çanda Kurdî ez me gelek hezek ez xwe pir cuda cuda naz bikime. ji bo ka serras bikim ez zimanê xwe hîn pêşte bibim ez tên vê derê ez hatim ez zimanê xwe hîn vêtir ez dielime Waqta dest pê kirim nû dest pê kirim wek zarokek keleceyan bim lê mamosteyên min wek heval bûn yanî ji bo me rahet kirin yanî di vê alî de me perwerdeyek baş stand û hem nivîs hem rexne me giş fêr bûn. Yek ji mamosteyê Komaleya Lêkolînên Kurdî ya Stenbolê Yasîn Alkan behsa serdema perwerdeyê û eleqeya Kurdan kir û ji bo perwerdeya serdema havînê agahî parve kirin. Em dikarin bibêjin her salê zêdetir dibe. Vê serdemê nêzîkî 300 zêdetir xwendekar tevlî bûn, beşdar bûn. Civana jî 100 kes serkeftî bûn yanî astê wan bilind bûn. Em havînê dixwazin astên polên axaftinê vekin ji bo asta yekem û duyem. Piştre di îlonê de yan jî rezberê de em ê polên normal vekin yanî astê yekem. گریدای همان مجرا زمان و ناسنامه لسوریه تایبت لروجاوای کردستانی لچار ناوندان دگل مالباتین گوناوین خواتو مار کربون داگو مافی هم ولاتی بونه بستینن هفدیتن هات کرن. قناغا یکم هفدیتن جنیزی 2089 دو مالباتانو 10,000 داخوازنامه تاک کسی بیکتی. جبو کسین کو ناوی خواه تومار نکرنجی لحسکی دریه تومار کرنی حتی مهکی جارکدن هاد وکرن. لچار ناوندن لحریما جزیره روشاوای کردستانی هفدیتنی به مالباتین کردین بین ناسنامه بون هاتن کرن. کمیتهین تکلدار لناوندن هفدیتنین به مالباتین کرد این کو جبو ورگرتنا همولاتی بون اخوات همار کربون دست بکر. هفدیتن لحسکی چلاغا او دودوجی لقامشتو بون. یک جناوندن لقامشلوی هاتن وکرن جبو پیشوازی کرنا سر لیدرین جباجار و گندوارین دیری که هاتیه وقتاندن. قوناغا یکمین هفدیتنی جنیزی 2892 مالباتان و 10,000 داخوازنامهین فردی پکتی. لگوری برپرسین ناونده هفدیتنی اف خبات لسر سی قوناغان پکتی وان دیار کرکو پیشوازی کرنا داخوازنامهین حیا مهکی لپیشیا کسین کو بری خواتومار نکریه وکریه او حال زیده کر. کسین نکاری بو بری سرلیدان بکن و خواتومار بکن دکارن سری لآواهی پارزگاه حسکی بدن. سروک حکومت و گوز سوریه 16 چلیا ای سال بریارنامه 13 درخست بو. دی بریارنامه ده مافی همولاتی بونی جبو کردن کو بین ناسنامه بون هاتن ناس کرن. أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد. بینجا جوتما سال 1962 جبو پارزگاه حسکی تنی روجک دیار کربون دا کو ولاتین کرد خو قید بکن جبر و یکی گلک ولاتین کرد نکاری بو خو قید بکن او ولاتین سوریه نبون لگوری بلگان هجمارا کسین کو خو قید نکربون 500,000 درباز دکه. بریا 39 سالان جی رژیم بعثی یا عراقی چکین کیمیوی به سرباجار سردشتی یه روشلاتی کردستانی ده باراندن. ده انجامی ده زیدتری 130 کسان جیانا خوش دست دا به هزاران بریندار بون و زیانک مزن گهش جینگها هریمی. اف ایریش دیروکا نوجن ده وکا یکمین ایریشا کیمیوی یا لسرباجارکی تیناس کرن.
ایرو سالوگرا 39 کۆمکوژیە باژارێ سەردەشت ئێرۆ ژهلاتێ کوردستانیە. 28 حەزیرانە ساڵە 1970 هێزên سەدام حوسێن بۆمبەیên گازا خەردەلێ bi ser taxên niştecihbûnê bajarê serdiştê de barandin. Ev êrîş weke yekemîn êrîşa kîmyewî li ser bajarekî di dîroka nûjen de tê zanîn. Di wê rojê de balefirên şerên Iraqê heft bombeyên kîmyewî bi ser sûk û taxên niştecihbûnê yên bajêr de barandin. Li gorî daneyên nefermî di encama êrîşê de bêhterî 130 kesên sivîl jiyana xwe ji dest da û zêdeyî 8,000 kes bi madeyên kîmyewî bandor bûn. Bi hezaran kes hewcedarî çavdêriya lezgîn a bijîşkî bûn û sedan ji ber birînên xwe yên giran ji bo nexweşxaneyên Urmiye, Tebrîz, Tehran û bajarên din hatin veguhestin. Ev dane nefermîne û jmara qurbanan pir ji vê zêdetir e. Ji ber ku wê demê ji bo veşartina vê tawana giran her du rejîmên Iraq û Îranê daneyên rast belav nekirin. Ev êrîş bû sedem goşîngeh, xweza û hewaya bajarê serdiştê û derdora wê bi temamî şehrî bibe. Saddam bi hinceta şerê li gel Îranê êrîşa kîmyewî bir ser navçeya serdiştê û tenê di bîskekê de laşê bi hezaran kesan şewitandin ku piraniya wan jin û zarok bûn. Piştî 39 salan ji kîmyabarana serdiştê birîndar hîna jî ji ber kêmî û giraniya dermanan û pirskirêkên di pêvajoya dermankirina bijîşkî de zehmetiyê dikişînin. Heta niha jî gelek qurbaniyên kîmyabarana serdiştê nehatine qebûlkirin. Hejmar û navên wan mîna qurbaniyên vê tawanê nehatine tomarkirin, tevî ku belgeyên wan ên bijîşkî yên piştrastgirî hene jî. Heta niha belgeyên gonayên înkarkirin li ser vançekan û qurbaniyên wan li cem dezgehên taybet ên navdewletî û welatên cîhanê hene. Lê ji bo rêgirtina li ber dubarebûna bikaranîna vançekan, wan çavên xwe girtine û bêdeng mane. û di mijareke din de êrişên dijber ên Îran û Amerîkayê hên jî berdewamin. Duh careke din hêzên Îran û Amerîkayê pêleke êrîş li dijî hev pêk anîn. Artêşa Amerîkayê ji ber êrîşa hêzên Îranê ya li ser keştiyeke bazirganiyê êrişî hindek dezgehên Îranê kir. Supaya pasdarên Îranê jî bi daxuyaniyekê eşkere kir ku wan bersiva êrişên Amerîkayê da ye. Tevî agirbesta di navbera Îran û Amerîkayê de êrişên her du welatan ên li dijî hev didomin. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM di roja duyemîn de li pey hev careke din daxuyaniyek belav kir. Fermandariya Navendiya Amerîkayê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku hêzên wan roja şemiyê li ser fermana serokê Amerîkayê êrişî çend armancên li Îranê kirine. Fermandariyê eşkere kir ku êrîş weke bersivekê li ser êrişên berdewam ên Îranê yên li dijî keştiyên bazirganiyê hatiye encamdan. CENTCOMê angajd kir ku roja şemiyê saet 4:30 sibehê bi dema rojhilata navîn hêzên Îranê droneke xwekuj avêt ser keştiyeke petrolê ya bi navê Kîko ku ala Panamayê hilda bû û ber bi tengava Hormuzê ve diçû. Herwiha CENTCOMê daxuyand ku balafirên şer ên Amerîkayê bi nesaziya çavdêriya leşkerî ya Îranê pergalên ragihandinê navnîşanên parastina hewayî û depoyên dronan armanc girtine. Ji aliyê Îranê ve jî Supaya Pasdarên Îranê ragihand ku roja yekşemê wan li 8 armancên leşkerî yên Amerîkî li baregeha hewayî ya Elî El Salim li Kuweytê û baregeha flota pêncemîn a Amerîkî li Behreynê xistiye. Supaya Pasdaran destnîşan kir ku êrîş di bersiva êrişên dawî yên Amerîkî de hatine pêk anîn. Rayedarên Amerîkî hên li ser asta zirar an qurbaniyên gengaz şîrove nekirine.
سوپایا پاسداران د داخویانی خود تکز کر کولگوری بیرنامه تهگشتن یا اسلام آباد ایران بر پرسیار کنترل کرنا ترافیک لتنگاوا هرمزه. هر وها هزه دا زانین که اوه جنها و پیوه بکشتین که اوه کی بن پیکر وان بناف دکه بتونتر تفگرن. درباره همان مجارده داخویانیان جدا جهلا کویت و بحرین و هاتن داین. پاراستنا هوایی یا بحرین روژا یکشمه به داخویانیه که دیار کر کوان موشک و درونین که جهلا ایرانی و هاتنا آویتن تک برنه. هر وها ارتشا بحرین گوت که هزین لشکری ین ولید دا آستا هری بلند آهشیاریه دنه. سرفرمانداریا گشتیا ارتشا کویت جی دا زانین کو پرگالین پاراستنا هوایی ین ولید لدیجی ایریشن ایرانی ین به موشک و درونان راوستیان. پشتی ایریشن امریکایی ین لسر ایرانی سروک امریکایی دونالد ترامپ داخویاند گو اف ایریش وکی برسوکه لسر بن پیکرنا بردوام ایرانی یا جه پیمانا آگر بستیره جالیه که دنوه پشتی بداوی بونا ایریشن دجبر این هر دو آلیان وزارت تا کارین دروه یا ایرانی ایریشن امریکایی ین لسر براوین ولید شرمزار کرن. سروک امریکای دونالد ترامپ لسر اکسی دیار کر که بالافرین امریکای دپوین موشک و درونان این ایرانی و هر وها جهن رادارین بر آوی ارمانج گرتنه. دونالد ترامپ د داخویانی خود اف آگاهی دان. ایریش وکی برسوکش بو بن پیکرنا دوباره یا پیمانا آگربستی هات نکرن. دبکو دمک ورگو امریکا ایدی نکاربه بعقلانه تف بگره او دینچار بمینگو کار لشکری یگو بسرکفتی دست پیکریه بقدینه. گر اف ببه کومارا اسلامیه ایرانی ایدینا مینه. بردفکی ارتشا ایران محمد اکرمی بحثا شیانو هزا ارتشا ایران کر و آنی زمان کو واند شر داویه ده درون نو ده ایریشین خود بکار آنینه و وها آخوی. پلان مین جدید هر دو وارن هلبرینا نافخایی و کرینا آلاوین پیش کفتی جوالاتین دوست ده هنه. بگومان دروژین پیش ده آلاوین مین پیش کتی تر هبن. دروژین داویین شر ده مدرون نوب کار آنین کو قوناغین به پیش خستنا واند دمین بریده دست پیکر بون. او مکاری بو واند نیوه شرده کار بینن. د داخویانیه که ده وزارتا کارن در و یا ایران ایریشن هوایی ین امریکای ین لسر چند ناوندن چاودیریه لبراوین باشور ایران شرمزار کر. وزارتا کارن در و د داخویانیه خود وها نویساند. امریکا قد نرخک آنجی پیباوریه که ناده سوزین خواه. شکاندنا سوزان بشک جخوازای واشنگتونیه. د داویه ده وزارت اف ایریش وکی بن پیکرنه که اشکره یا پیمانا تگهشتنه یا به امریکای را بناف کر. لبغداد وزیر کار دفاعی ایرانی عباس عراقچی و هم پیشه وی فؤاد حسین جویان. عباس عراقچی ده جوینا چاپمنی یادگل فؤاد حسین ده دیار کر گو حتی سی روژی و تنگوه هرمزی وگر روشا خویا بریشر. هروها گود گو دویشر لهمو انیان دناف ده لبنان جی بداوی ببه. وزیر دفاعی عراقی فؤاد حسین جی دیار کر گو اولدجی ایریشن لسر ایرانی نه. وزیر کار دروی ایرانی عباس عراقچی لپایتخت عراق بغدادیه. عباس عراقچی به بیشه خوی عراق فؤاد حسین را هفدیتن کر. هر دو آلیان پشتی هفدیتنه چوینک چاپمنیل دارخست. وزیر ایرانی دیار کر گو آرمان جاوی یا وسردان گو دوبیش کرنا دارخستنا ریو رسما اوغر کرنا علی خامنه‌ای یا العراقیه. وزیر کار دروی ایرانی عباس عراقچی بحثا روشاتنگا و هرمزی جی کر او ها گود. اف کنال آوی دبن کنترولا ایرانی دیه. پشتی سی روژی اف کنال و وگر روشا خویا بریشر. لگوری ریکفتنه برپرسیاریا ویجیا ایرانیه. تسازیان ولاته کی دن دویواری دنه برپرسیاره. وزیر کارین دروی ایرانی برپرسیاریا ایریشن بردوامین اسرائیلی ین لسر لبنان خست استوی امریکای او گود. دویشر لهمو انیان دناف ده لبنان بداوی ببه. هر وها عباس عراقچی پیشنیارا فؤاد حسین پیشوازی کر او وها لیزه دکر. ام پیشنیارا فؤاد حسین آجبو هفدیتنین دنافبرا کنسیا هفکاریا کنداوی ایران و عراقی ده پیشوازی دکن. ام آمادنه به حکومت عراقی را هفکاری بکن.
جالية خوفجي وزير دربية عراق فؤاد حسين فكارن خوين لسر شر الهرمز آنين زمان و افگوت. شرحینجی با آوایکی جدا لحریم بردوام دیکه. ام پیشگیری نادن برفره کرنا چارچوبه شر لکنداوی امر دیجی ایریشا لسر ایرانی نه. بردوامی شر دی ببسدما ویران کرنا حریمی. لداویه دا فؤاد حسین دازانین گودویت انگاوا هرمز وره فکرن جبرکو افگرتن زیانی دگهین هنار دکرنا بترول عراقی. حکومت اسرائیل جنوسیدا لدجی ارمنیان ناس کر وکی ارکک اخلاقی و دیروکی پینا سکر. آلوزیاد نابرا انقره و تل‌آویو هر گودچه زیده دبه. حکومت اسرائیل به اریکرنا همو وزیران جنوسیدا کو عثمانیان سال 1915 ده لدجی ارمنیان پیک آنی بو ناس کر. وزیر کارین دروی اسرائیل گایدون سیر گو اف پیشنومه پیشکش کربو دجوینا حکومت ده گود گو جبو کرنا تشتی راست قد ندرنگه. سیر روژا پینشمی پیشنومه ناسکرنا جنوسیدا ارمنیان پیشکش کر او گود اف پیشنومه لسر بنگاه ارکا اخلاقی و دیروکی هات کرن. سیر آنی زمان گو اسرائیل و قرکرنا گو ده سردما داویا عثمانیان ده لدجی گلی ارمنی هاتیه کرن ناس بکه. هروها وزیر کاری دروی اسرائیل دیار کر گو پیشنومه انکار کرن بچو کرن آنجی سخت کرن آوان بویران شرمزار دکه. ارتشا اسرائیل را گهاند که دو اپراسیون خویال باشور سوریه ده و هجمارک چکدار کشتنه. مدیای سوریه جی را گهاند که دروژن بوری ده هزین اسرائیل کتن گندوارن روژاوای درایه. ارتشا اسرائیل را گهاند که لشکرین وان لحرما اولهیه یا باشور سوریه هجمارک چکدار کشتن. ارتش داخیانی خود اشکر کر که اپراسیون وان این لسوریه ده بدومن و گفن لجیوان ده بین تکبرن. آژانس نوچهان آسوریه سانای جیرا گهاند که یکینه که ارتش اسرائیل به 4 عربه لشکری لگندوار درعای گریان. یکینه که دنا ارتش اسرائیل گوشه 8 عربه لشکری پیک دهات که گنده باجاروک جمله و گلک مال کنترل کرن. بری دروژانجی یکینه یک گوش 7 عربه لشکری پیک دهات که گنده مریه و بندک لشکری لرشلات مزگفت دانین. بیلانچوی ارتهجا ونزوئلا یجی گراند به هاترا کاندن گو هجمارا قربانان 1430 کسی در باسکریه لافغانستان جی ارتهجک چی بو. پانزویلا هنجی دبن باندورا دو اردهجین مزندیه. رایداران راگ هاندن کو هجمارا قربانیان گهشتیه 1430 کسان و بده هزاران کس جی وندانه. نتوین یکبوی تخمین دکه کو نزیکی 6.8 میلیون کس جوی فلاکته باندور بونه. ده همان دمیده اردهجکنو یا بهیزا 5.6 لحریما ارگوا یا باکوری ولاد خست. کول کاراکس و ماراکای جی هات هیس کرن. لآلیه دنجی لأفغانستاني عردهجك بهيزا 6.1 بلاي لروجلاتي ولات قومي كو حتى ولاتين إسلام آباد جي بحسيان. راية دارين أفغانستاني هين زيان و قربانيان دشوبينن. نتوين يكوي تخمين كركو نزيكي 7 مليون كسان دبكو جبر حردو عردهجان باندور بوبن. رخصتنا ناف دولتي یا کوچبریه یا نتوین یکبویی دداخیانیه که دا گوت دبکو نیزیکی 6.76 میلیون کسان جبر هر دو عردهجین ویرانکار باندور بوبن. تخمین خواه لسردانین ین لبردست و آنالیزا زیان آواکر. نتوین یکبویی هروها دازانین کو تخمین کو نیزیکی 2 میلیون کسی لکاراکستان دحوینه. باندورا مرووی یا مزن آوه بوبلاته نیشان ددن. لجنیوی جیگر سروک گشتی یه نتوین یکبویی یه کاروبارین مرووی و کوردیناتوری توم فلیتشر جه افپیرا و هاکوت. اف برسوک آورته یا پرتو لهوه و زیده 50,000 کسی وندانه. جبرویه که کارکی مزن لپیشیامه که ام دناوا کاولانده بگرن. لگوری برنامه پیشفچونه یا نتوین یکبویی زیانا هر دو عردهجان بقاسی 7 میلیارد دلاری دهات تخمین کرن. کو جبود جایا ونزوئلای بقاسی 6 جسدیه.